Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kajing Khladnoh u Dr. Jait haka arpulai trek mentau nailar arhajar arpau. Ubadairu u Dr. MBBS bat u District Medical and Health Officer Banyngkong jongkri Bhoi District. Kalalong kajing tunong kabakrau adu kata-kata yaki pajba. Namar ba uniu doktor urano senyang shibon ban kajing syakri syaki pajba jongkri Bhoi District bat haka jelahi berok kawai. U Dr. Jait udairu u kepa jong u MLA Kenongpo constituency u ba Meral Bonds Nangta ukpa jong uba March Bonds uba Debor Bonds bat ke Dr. Juniwets kabadai ke Medical Officer jong ke Marngar Primary Health Center ki basyong basa menta hakasnong Diwan Hari Bhoi District. U Dr. Jait ubalong ru ukurim jong ke Kong Jayas ula Khladnoh ha Supercare Hospital Shillong hadin bola sya sumar hakani ke hospital na ke Jingban ke Jingpang ka met jong u la katu kat nepor menta. Amla banlan ba kajing Khladnoh jong Dr. Jait nakani ka pertai kala penkedit iki bubon balang bat khamtam iki pajba jong ka thaj dan bat ka thamri Bhoi hi barakawai namar kumu doktor ula ai kajing syakri ke bakrau na ka benta ki pajba ka Bhoi bat ya ka jelahi barakawai ya kamet basa jong Dr. Jait la penbait bantep dan puram haka arpsan terek mentau nailar arhajar arpau bat ya kajing le nyam on sedang hakapor si pobaje mestem bat ya kamet on tap hau lom jing tap ke balang Presbyterian Diwan.